umuntu udlwenguliwe kuqhatheke kakhulu khonapho kusenzakala wohlugijime uye one stop center akulandaba ukuthi isikhathi bani noba uphathi kobusuku ngo3 phathi kobusuku hambe reporter emapholiseni aseduzane bazakusiza beconnect with one stop center lapho ukwenzela ukuthi khona lo uma udlwengula nxa ukuthi bephila legcikwane iHIV and AIDS wena odlwenguliweyo ngesilungu sithi victim uzancediswa one stop center ukuze wena ungawubambi lo mkhuhlane ngokuphiwa umuthi okuthiwa iPrep sithi post exposure prophylaxis. Njalo nxa kuyikuthi ubusufike ebangeni elokuthi uzithwale asithi umuntu ongumama orejiwe nxa usufike ebangeni lokuthi uzithwale ungaphangisa uyareport kungakadluli 72 hours ulakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali. Kumnandi yini bazalwane ukuthi khona ngapha udlwenguliwe urejiwe usala sizithwele amboni ukuthi kumnandi lokho.